Riperile Afrika-Dzonga, riperile eka wena u nga yi pfulela TV ya wena eka lowu nkarhi na mina hi mina David Zitha loyi ni ku tiselaka nongonoko lowu tiviwaka leswaku tisa hi twa, ku nga nongoloko lowu langutaka timhaka leti ha humaka leti tluvaka ta huma embiteni. Namuntlha hi ta va kha hi languta timhaka leti hisaka, ku nga yona mhaka leyi nga vulavula hi vona mupresidente wa tiko vona tatana Cyril Ramaphosa loko tolo va ri karhi va ka mbulavulo wa vona va langutile ntsena timhaka leti ti nga kona leti nga ku humeleli, ku nga mhaka ya BRICS, ku nga yona nhlanganelo wa matiko mambe lama ma lavaka ku huma eka currency ya America. Tin'wana ta tona timhaka leti hi fanele hi ti languta, a hi languteni ku na xitichi xintshwa xa TV ya Xitsonga leyi yi lavaka ku va kona, leyi lavaka ku simekiwaka xifumo eka rona lembe leri. Swi nga sweswi hi ta va hi ri na swivulavuri hikwalaho ka ku hambanahambana ka swona, kambe swiritano hi ku tshembisa leswaku timhaka leti hi fanele ku nyikaka tona ta ri timhaka leti humaka embiteni ya tona leti ha humaka, leti to ka ti nga tshamanga ti twiwa na siku na rin'we, kambe xi ri xona xitichi lexi xa Xitsonga lexi ku tiselaka timhaka letintshwa leti faneleke ku. Vito ra mina David Zitha, tshama na mina, inkomu.